aquí también podemos ver diferentes imágenes de Bakio y el Chacolí. Upatekietatik gertu dauden lursailetan biltzen dira esplozio eta laino. Nabardura ematen dioten lurzoruen kalitatea nabarmendu dezaten. Es una gran noticia dar a conocer la apertura de este espacio generador de actividad cultural, el Centro de Interpretación del Txakolingune. Apaltasunez uste dut, proiektuaren kontra joatea kalte egiten dozkula guzti hori. Batu egin behar garela guztiok proiektu honen gainean, danok batera aurrera joateko, sortzeko, aberastasuna egiteko. Para el Gobierno vasco, este proyecto es un ejemplo de contribución a lo que debe de ser el posicionamiento turístico de nuestro país, de Euskadi. Estamos trabajando para fortalecer la marca de Euskadi Basque Country como un destino único y diferenciado. Txakolinaren ekoizpena oinarri hartuz, Bakioko udala jarduera horren edapena, txakolinaren promozioa eta horren atzean dagoen kultura guztia baloratzeko lana egin dago. Bakio eta bere inguru guztia dinamizatzen laguntzea. Bizkaiko Foru Aldunditik behintzat izango duzue gure laguntza, orain arte izan duzuen moduan, zuen apostua, gure apostua be badalako.